Tomato flu biaram tawo hawo baiko phiha Lancet study in the report yakmo May 6, 2020 chin do biaram baiko arhinge sayo aro je mai na cases ke 82 members jomao kao bo biaram ke Kolam district Kerala jing se baiko bo report riamono chongnai mi singkhe symptom le COVID-19 bai thangha ring sao arfo abo virus no brau check khe nai khe COVID-19 ni virus bai bo tomato flu ni virus le juda aring sao boro brau je bo mai ne rono research ke sisa nai modeyo report mong singkhe bo tomato flu biaram maya khosnis kango se bo chikungunya ake dengue himo biaram je bono maya ne ro se bo biaram no follow khiu ye sa phiu bo biaram ni me mo saparono chongnai mi singkhe mthuk thik khie sorowo ngoma bai khu mo chungno o ingke bo tomato flu hi mungre mo ni region phono ksak khie mthik thik chak umon bo pandawo tomato flu ye mung phu pha mi ai sao ingke je boro taw me ne ro phono 5 bosor ni tolani try shro abon le hugra ro me se me ya bo biaram no me asingke lumoro umso samoro maklomoro abdiro khie symptom bruni psawo nuamo ake taw some mokhe Kerala wo Orissa wo Tamil Nadu wo bojama jaga ro se taw India wo me pai dongo Bishir babo biaram bai khumokhe umsa uno mokhe slai rawo khuro wo inke yak farao yak girdoro inke yakung rawo boda mo bishir ba khie thik thik khumuma no phiu inke abom thik phono betake sau abom umsa betake sau inke ro bomdi khungo abdi khumoro sahara je me ne ropo abdi khie kosto me muma abunu